asifundise lenkosi asunde ngishumayela kufushane sithandaze Ncwadi yamakhosi esibili Ncwadi yamakhosi esibili 2 Kings chapter 7 Jesus. Sisemzini kaThixo Jesus. Fundisa umbuli ngicela ungifundele amakhosi esibili sahluko sesikhombisa qala kwindinyana yokuqala ugcine kwindinyana yesithupha makhosi esibili sahluko sesikhombisa qala kwindinyana yokuqala ugcine kwindinyana yesithupha amakhosi esibili sahluko sesikhombisa siqala ngesahluko sokuqala wayesethi uElisha zwanini izwi likaJehova usho kanje uJehova uthi kusasa ngalesi sikhathi iseya lephuphu eqolekileyo iyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya induna inkosi eyencika esandleni sayo yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi bheka uma uSimakade enza amafastele ezulwini lento ingenzeka kanjani na wathi bheka uyakukubona ngamehlo akho ungadli kukho kodwa kwakukhona esangweni esikhaleni sesango abantu abane abanokhokho bathi omunye komunye sihlalelani lapha size sife na uma sithi siyakungena emzini indlala isemzini siyakufela khona uma sihlezi lapha siyakufa futhi ngalokho masihambe sisukele iKhamu lama-Aramu uma esiyeka siyakuphila uma esibulala siyakufa basuka kuhwelela baya eKhamu lama-Aramu sebefike emaphethelweni eKhamu lama-Aramu bheka kwakungekho muntu lapho inkosi ibizwisile ipi yama-Aramu umsindo wezinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashela amakhosi amahede amakhosi aseGibhithe ukuba asifikele siyabonga baba ilizwi lakho elinamandla siyabonga ilizwi lakho elakhuluma endulo indaba yathunqa umlilo siyabonga ilizwi lakho elinamandla okudala ilizwi lakho eliphilisayo khuluma ngalo ekuseni egameni likaJesu ngiyabonga mfundisi nanti izwi likaNkulunkulu bathandekayo uNkulunkulu alibeke enhliziyweni yami uElisha ukhuluma into eba umbhedo endlebeni zomuntu olalelela ngoba isimo sisho okunye manje uElisha usho okunye okungahlangani inhlobo nesimo isimo esibonwayo isimo esiphathekayo isimo esibonwayo esiphathekayo sikhuluma okunye pastor sithi kuyafiwa yinhlaka umuntu kaNkulunkulu
kaNkulunkulu akayikhombi ngonyaka olandelayo akasho ukuthi kusazokuna imvula bese kutshalwa bese kuvunwa. Umuntu kaNkulunkulu ukhuluma against into ekhulunywe eParliament. Into ekhulunywe eParliament ithi irandi liwile. Umuntu kaNkulunkulu uma esukuma sanibonana entshumeni, sanibonana kuseni. Umuntu kaNkulunkulu kuthiwa imisebenzi ayikho, kuthiwa siyafa yindlala. Mhlawumbe mbuli nawe awuyizwanga lento obuyifunda, kodwa uma umuntu kaNkulunkulu esukuma uthi kusasa ekuseni akasho ukuthi ngonyaka olandelayo. Hayi bazalwane, ngishumayela ekuseni entshumeni uthi uguquko luzokwenzeka nini. Sanibonani phela entshumeni kulesi simo asibonayo nayo asifakazelayo ukuthi singalendlela, kodwa uthi kusasa ekuseni. Sakaze nimvumeleke lo muntu oculayo ukuthi ufike ekuseni. Ngabe ngayizwa lento yasekuseni. Ngithi lento kuthiwa niyeke ebusuku bese efika ekuseni. Kodwa ke mayibhalo ithi kusasa ekuseni. Hayi bengayizwa bazalwane, ngithi nawe umuntu engikhulele into ngezwe ukuthi uthi uzongiyeka ubusuku bonke azafika ekuseni. Angiyeke ebusuku. Singinethe ebusuku. Aze ungilinde ukuthi kuse. Ebesefika ngoba sekusile. Wayesethu Elisha zonini izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi usasa ngalesi sikhathi isele phupho ekolekileyo, hayi iphupho nje. Hayi iphupho nje, kodwa iyobe njani iphupho? Ayikho namhlanje, ayikho, awukho umphila, ayikho iphupho engaxolekile. Kodwa kusasa ngalesikhathi uthi uJehova, sanibonani phela isela mpupu enjani ekolekileyo liyobe linjani, liyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya. Kanjani kuzokwenzeka kusasa into engezwiwanana yinduna enkulu elithi iBhayibheli ibincike esandleni senkosi. Ilento ukuthi kuzokwenzeka kusasa. Alibonge igama likaJesu. Kuzokwenzeka ngalesi sikhathi. Esangweni eSamariya kuzobe kuyinala, kuyobe kuchithiwe ukudla. Njengoba namhlanje kungekho, uthanda umpostoli wentshukumo usizwile ngesikhathi senyuka size entabeni ukuthi senyuka sibalisa sinezimo engaguquliwe. Ngashumayela entshumeni ekuseni bakhona abantu abangahamba nami
kaJehova kwaba kusasa ngalesi sikhathi. Bakhona abantu angashumayela bona ekuseni phakathi kwesimo esiqalileyo mfokamyeni, bese athi umuntu kaNkulunkulu zwanini izwi likaJehova lizwane phakathi kwesimo. Baphi abantu bentshukumo sabekhulumile abantu, kodwa zwanini izwi likaSimakade. Bayabosha khaya mofile sabekhulumile abantu, kodwa zwanini izwi likaSimakade. Indaba zayizolo kubasiki bebutha sithi kuqunywe ikhane yaphekwa, kodwa zwanini izwi likaSimakade. Zwanini izwi likaSimakade. Nasi into eyenzekayo Nambuli, lithi iBhayibheli abantu mabekholwa uNkulunkulu apostoli bayaqiniswa. My Jesus. Kodwa mabekholwa umprofeti bayaphumelela. Kinensayishani bazalwane? Right ukholwa uNkulunkulu. Mabekholwa uNkulunkulu bayaqina, kodwa bangaphumeleli ngoba bangakholwa umuntu kaNkulunkulu. Mabekholwa uNkulunkulu bayama baqine, kodwa babe bengaphumelele. Kodwa mase bekholwa umprofeti bayaphumelela. Shumayela kancane, shumayela kancane. Lalela uyasi, ithi iduna akholwa uNkulunkulu awusuka madoda. Iduna enjani Mbuli? Ekholwa uNkulunkulu. Iyakholwa uNkulunkulu. Iyakholwa ukuthi angawavula. Iyakholwa ukuthi uNkulunkulu angawavula amafasitela ezulu. Ngani kuniyeka ngihambe ngiphindele kwami. Iyakholwa ukuthini bazalwane? uNkulunkulu angawavula amafasitela ezulu. Kodwa into engayikholwa mbuyazi into yokuthi kusasa ngalesi sikhathi Isaya nempuphu nenephali liyobe lichithiwe esangweni eSamaria. Inkinga awumnandi mbulisengiyeka uyakholwa uNkulunkulu, ukholwa ukuthi uNkulunkulu angawavula amafasitela ezulu, kodwa akakholwa umuntu kaSimakade. Uthi kuzokwenzeka kusasa. Hayi baba manje ngishumele kubo, ngoba akuyena uNkulunkulu opressa amabhathini ukuze zenzeke. Awuyazi kusebenzela ukushumela kancane, waza uyazi ngushumayezi kwamthileyo uHana ukuthola uSamyeli ekholwa uNkulunkulu, kodwa engakholwa umuntu kaNkulunkulu. Bakho abantu bethukushumela ayothandaza eqonde altar adlula umuntu kaNkulunkulu aye kuNkulunkulu athi ngifuna ingane yezukhishwa uSimakade kufanele ikhishwe umuntu kaNkulunkulu.
khona manje njukumeni usamiyeka kaveli usimakade uvela mase khuluma ngoba uhana uthatha isikhathi eside ekholwa uNkulunkulu kodwa engakholwa umuntu kaNkulunkulu eqhubeka ekhalela usimakade kodwa engakhali kumuntu kaNkulunkulu kwamthatha isikhathi eside ukuthi akahlala benyumba ekholwa uNkulunkulu inyumba ekholwa uNkulunkulu inyumba ekholwa uNkulunkulu inyumba yaqhubeka nobunyumba bayo kwabe yakholwa yona uNkulunkulu lento yakhe yokukholwa uNkulunkulu imenza qhubeka nobunyumba usubusukela lento yakhe imenza qinisa bunyumbeni ngoba uyakholwa uNkulunkulu ngoba bakholwa usimakade bayaqinisa bayakholwa kodwa baphumelele bahlala ethempanini kodwa baphumelele bayathandaza kodwa baphumelele bayaqiniswa kodwa baphumelele. Can you recognize umuntu kaSimakade? Ngoba mawufika kuSimakade uthi uSimakade ngizwile kodwa angikwazi ukwenza into emhlabeni ngizwile kodwa ngazibopha sohamba nawe nje ngigada angikwazi ukwenza into Jesus emhlabeni ingaziwa abaprofethi ney'nceku mawulokhu udlula abaprofethi uzakini kanti leyo nto ayikho kimi uSamuyeli ngangikhipha ubulali yakhashwa lokunidlula yilona ephathukile abakholwa uNkulunkulu bayaqiniswa kodwa bakholwa abaprofethi nansi inkinga yakho enkulu ileyo ukungabi nayo umuntu kaNkulunkulu unayo uNkulunkulu thank you for ukuthi unayo umuntu kaNkulunkulu kodwa unaye umuntu kaNkulunkulu okweshumi akuhliwa uNkulunkulu fanele kudliwa umuntu kanti okweshumi yikhona okuvula amafasitela akuhliwa uNkulunkulu kudliwa umuntu kodwa futhi khona okuvula amafasitela ezulu ngesikhathi umuntu akudla uthi mayukudla bese uNkulunkulu efuna amafasitela sabona aniphela ajukuneki kanti thini into yakho yokungabi nayo umuntu kaNkulunkulu ithini into ungabi nayo umuntu kaNkulunkulu lalela
engakholwa abantu bakaNkulunkulu bazosibona sidla impuphu eqolekileyo sisheba nebhali Muli ethi induna ahlala eduze kwenkosi inkosi inika kuyithi uNkulunkulu akafuna amafasitela ezulu inkinga yakho ukuthi lento ikhulumayo ingenzeka kanjani yona uthi ke lo muntu ngasimakade uyabona njengoba ungasakholwanga yini Shoba nje ungikhoshela ngoNkulunkulu uyabona ngani lakho ungikhoshela ngoNkulunkulu ubone iPetra emuvange ungikhoshela umjani ukuthi uyamazi ukuthi ufuna amafasitela lento ukuthi mamprofethi umshumayela vele iPetra baba abantu ejumeni basalwane lento ukuthi mangikhiphe isiprofetho wena ugibela pulpit umshumayeze iyokwenza ukuthi lento uyibone ngamehlo akho kodwa ungazi kuyo Job strong. Job strong unje. Ulobu strong bakho. Basi mafesa amakhulu. Ukuthi amafasitela inkinga ukuthi uzolamba nalo leli vesi ngoba ukhinge awuhlali kusimakade ukhinge uhlala kini manje lento yakho izokwenza uqhubeka ube strong ekulapheni ube strong kodwa ulaphi ube strong kodwa ulaphi ubibhilisha layile mzonke ngoba uqinisiwe inkinga yakho awukholwa umprofethi inkinga yakho ukholwa usimakade kodwa ukholwa umprofethi kanti into wathelela uHana iminyaka edelela umuntu kaNkulunkulu abangizwanga Mbuli edelela egameni lokuthi uyakholwa edelela egameni lokuthi uyathandaza bifela edelela egameni lokuthi sehluleki sesehlile entabeni yena uyanyuka bakhona inabantu ejukumeni mayibahlula abantu ababuthakathaka intaba yaseshilo ngathi sesiyajika athi wena mna ngiyakhuphuka ngesikhathi enyuka wedlula nomuntu kaNkulunkulu uyayena mbuyazi ashiya umpristi ngemuva yathula izulu lilinde umprofethi lilinde umuntu kaThixo lilinde umpristi engazange nyakazizwe uline order nginiyeke bazalwane nginiyeke manje lathula izulu uyasho lathula izulu waze waba nomusa
wabuza umuntu kaNkulunkulu waba nomusa uyena obuzayo waba ustrong kakhulu hana unamandla amaningi okuthandaza uthi akunandaba nawe nyako zawo ngokwenyuka ugcwele amandla uqinisile kodwa akatholi lutho futhi kulobu qina kwakho umuntu kaNkulunkulu uthi kahle kahle yini ithini into yakho uyodakwa kusebeni uhlulwa uyayilula into and ngicabanga uSamuel akakhishwa izulu lithule izulu tu kwase kwafuneka akhulume kumuntu kaNkulunkulu athi akukona ukudalwa into ngiyinyumba angitholi ngani lento kade lokho eyikhuluma iminyaka manje usayitshela umuntu kaThixo lalela-ke umuntu kaThixo ke akalishonisi laka umuntu kaThixo ke akathandazi abantu bakaThixo bathandazi abantu bakaThixo bayakhuluma abantu bakaThixo bakhuluma bese umuntu kaNkulunkulu akabe sesishonisile ngathi ngonyaka ozayo ithi lento enqondo nyalo umuntu wesifazane ngaze ngayibambezela ngikhane ngabe sengiselebrate u-21st wayo ukuba ngangivele ngakhuluma nalo muntu ngayeka ukuyibambezela avele ayikhiphe ekhukhwini ngane u-ena idonsa ekhukhwini ayidonsephi asambe phela mpula mdiseshumene ayidonsephi abonwa ukuthi awungaze ngayibambezela ngabe isina-21 seminyaka ngilokhu ngikhuphuka athi ngizoyipha njani uwe kaNkulunkulu hayibo yabezithi umuntu nomuntu uyamdinga umuntu kaNkulunkulu noJesu uma efika mayiqala iministry yakhe akavelanga wakhamela eseshumayeli waqale wafuna umuntu kaNkulunkulu wathola uJohane ebhabhadisa waya kumuntu kaThixo umuntu kaThixo wakhuluma izulu lafuleka izulu lafuleka akakhuluma umprofethi wakho umuntu kaNkulunkulu uyahlisa umuntu kaSmakathi wenziwa njani ma ufuna umuntu kaNkulunkulu akhiphe into zakhe ephaketheni mnikeza ukudla u-Abrahama wayekade efuna umntwana engamtholi izulu lithambisile kwadinga ukuthi kufike umuntu kaNkulunkulu wayesehlala esilwane wadla uthe mayiqeda ukudla akudli uNkulunkulu
lika nkulunkulu lethana kweshumi kwami ngikuhle kuthiwa yini akuthiwa unkulunkulu ngiphambi kweshumi kwami ngihle ngikubusise ushamina besengansenshani umanalike selizohamba sengihamba manje bona manje khona izinto ey'velela kimi engifuna ukuyishiya igama sengiyayeka bazalwane sengiyayeka igama lalezo zinto kuthiwa isibusiso manje lezi zinto ngifuna ukuyishiya kodwa lezi zinto sinikezwa abantu abakwazi ukunikeza umuntu obusisanayo into yokuhle manje ngifuna ukuyikhipha sani sengifuna ukuyidedela hamba uye ehlathini ngoba siyasetshenzelwa uyongifunela inyamazane uyithenge uyilethe ngidle bese ngiyakubusisa sekuyisikhathi sokuthi ngibusise kodwa manje ngikwazi ukubusisa ngiyadlile lalela-ke uzolokhu ukhongoloza uthandaza kanti awunayo umuntu omhlisayo uzomongoloza uthandaze kanti awunayo umuntu omhlisayo abusiseke sesuthi obe siyabusisa sayifuna mpastor lalela umbuzo ngifuna ukuyela kusama uJesu Kristu lalela umbuzo uthi umuntu kaNkulunkulu kule nduna enkulu ehlala eduze kwenkosi inkosi mayihlala impilo kuyo le eyazi amavesi amaningi ethi uNkulunkulu uvula amafasitela ezulu into engayiqondileyo ukuthi ungaba nempupho eqolekileyo kusasa angiboni ukuthi ngenzeka kanjani leyo nto athi ukubuka uNkulunkulu yokubonga amen kodwa ungasibuki be careful ungasibuki masuka kulele vele siyakwelile vele be careful ungasibuki ngamehlo kodwa ungabi naso isabelo kukho ngoba sekuyenzeka ngoba uthi umuntu okhulumayo lalelani izwi likaSimakade kuzokwenzeka kusasa qaphela ungathi masuka from this level sinyukela kwenye level wena ube semlandweni wabantu ababekhona mayisiprofetho siphuma kodwa ugcina ufukile ngamehlo wangadla kubo angikadeke muntu lalela lithi iBhayibheli ngicela ngihlale phansi bazalwane ntshukumo lithi iBhayibheli awuboni asiyamcela ukugcina ngale lithi iBhayibheli kwakunamadoda amane anokho abengekho prophet usiphume nansi elinye imhlubi kusolo ukuthi nakho kuzosetshenziswa abasinizwa abantu uzongizwa wena nzana hayi suka abantu enani nabo uround eplazini bapha abantu sasina betendeni elincane phambi kwenu